Вавилон Мобайл замимаи май Вавилонро муаррифӣ мекунад. утоқи шахсӣ захираҳои нақшаи тарофавиро назорат намоед ва хизматрасониҳои нав пайваст кунед. e-commerce судмандтарин харидҳоро бидуни баромадан аз хона анҷом диҳед. iCoupon аз муфидтарин тахфифу пешниҳодҳо истифода баред. ҳамёни электронӣ тавозун пурра кунед, барои маҳсулоту хизматрасониҳо пардохт намоед ва ё ба дигарон маблағ интиқол диҳед. бо май Вавилон олами имкониятҳои нави рақамиро кашф намоед. қобили дастрасӣ дар Play Market ва App Store. акнун бо замимаи май Вавилон шумо вақти худро беҳуда сарф намекунед, ба ин ё он корхона рафта маблағ пардохт намекунед. аз дохили хона тавассути ҳамёни электронӣ шумо пули барқ, пули об, хидматҳои коммуналӣ, пардохти абонентӣ, хулоса ҳама гуна амалиёти пардохтиро метавонед анҷом бидиҳед. ман дуруди худ ва дуруди меҳмони имрӯзаи барномаи ногуфтаҳоро ба шумо мерасонам. барнома таҳия мешавад дар ҳамкорӣ бо толори мебели алфемо. мо ҷое гирем дар шаҳри душанбе, кӯчаи бухоро 32-34. бовар намекунед агар бигӯям кист имрӯз меҳмони мо. Шон Немси, яке аз маъруфтарин репсароёни кишвар. хуш омадед Шон Немси. ман дар аввал мехоҳам кӯтоҳакак мазмуни Шон Немсиро ба бинандагон бифаҳмонам. шаҳбоз ороишгари нутқ, ҳамин хела ман дарк кардам. ороишгар, ороишдиҳандаи нутқ ва боз шон, ҳамин се ҳарф маънои шону шараф дорад. шону шараф, ғурур, асолат. ман хеле шодам ки шумо имрӯз ба барномаи мо омадед. дуруди ҳамаи тамошобинонро ман ба шумо мерасонам. дар саршашмаи репи тоҷик шумо меистодед. ин қадар солҳо сипарӣ шуд, вале ҳеҷ тағйир наёфтед. зиндагӣ чӣ гуна аст? чанд сола шудед? 29. агар ба 55 дарояд реп месароед? чаро охирон соли репсароии шумо аст? чаро тарк мекунед? сабаби тарк кардани шумо чи аст? ман шунидам дар ин бора. чаро тасмим гирифтед ки баъд аз ҳаҷ бояд репро партоед? қабл аз ҳаҷ нею, қабл аз сафар нею, баъд аз сафар? мешавад ки қабл аз сафар ҳатто тарк кунед? рости гап дар реп ҳаст. чиқа бигӯм, якчанд ҷое ки нуқта мондагим интизори ҳарфам. чӣ масалан? мақсад батле ки натонистим карда. мақсад якчанд ваъдае ки чӣ батл буд ки натонистед карда? бояд қатъи барон батл мешид. кадом барон? як репсарой дига. барон ё баҳром? барон. барон. бале. баъд аз батл бачаҳо ба ҳамдигар душманӣ намеварзанд? чунки дар батл баъзе мавзӯъҳое мешавад ки масалан ба иззати нафси якдигар гоҳ-гоҳ мерасанд. шумо ин чизро мушоҳида намекунед? баъзе вақт мешавад не ки аллакай чиқа бигӯм, ин одамои қад ки намозкора райдер қади батл дорем, аллакай ҳама медонад ки дар батл меша ки одам сумкор кунад. аллакай батл ранги бизнес шидаги. аллакай ин батлҳо сарпараст доранд? бале. ки аст сарпараст ин батлҳо? бештар шайх доди худо ташкил мекунад. ози Сунат Шариф. ки аст шайх доди худо? шайх доди худо директори рептиҷи. тарафдори реп? бале. чӣ гуна сарпарастӣ мекунад? масалан ҳаққи кори як репсарро ҳангоми гузаронидани чунин батл чӣ қадар аст? $1000, $10,000, $100,000, $500,000 чӣ қадар? баланди кош камтари шавад. чӣ қадар масалан? ҳар кас сархела. масалан нархномаи шон дар батл ҳудуди маслиҳатӣ мешавад чиз тақрибан тақрибан мегирем 5000 сомон мисол. ин батлҳо пешакӣ омода мешаванд ё ин ки бадоҳатан мисли фристайл дар ҳамон ҷо шумо шурӯъ? фристайл батл дига, батл дига. мисол ё батл мешаванд. шумо дар ҳамон ҷое нишон мекунед? не, пешакӣ омодагӣ мебинед? бале. яъне ҳаст нафаре ки барои шумо матн менависад? не, мо худмон менависем. ҳар як репер худаш менависад? бале. менависам, бисёрш пеш устоди худаш нишон метад, чиста проверка. мисол шеф на репа нависам, чӣ хеле ҳурмат сенид ки шон, ман мехоҳам роҷеъ ба ҳаёти хусусии худ ҳарф бизанед. зиндагӣ чӣ гуна аст? зиндагӣ беҳтарин. чанд фарзанд? 3 та.
و باز یک سوال دیگر راجع باز به حیات خصوصی شما. نصیبه نام دختری به شما دل داده بود زمانه، درباره نصیبه چی اطلاع دارید؟ این برعکس من نصیبه رو دل داده شما عاشق نصیبه شده بودید؟ بودم چیکار بگم، ما در کارش نبودم بگیم. چرا شما میگوید که شما عاشق نصیبه بودید و نصیبه عاشق شما نبود، ولی نصیبه رپسرا شد؟ این به خاطر شما نبود رپسرای نصیبه؟ تنها مرا برای زدوزم تبریک کردم. میانی شما عشق بود؟ دوره کودکی. کودکی یعنی چند ساله بودید؟ مقصد خیلی نمی صنفی 10-11. صنفی 10-11 این کودکی نیست؟ کودکی تو 12-13 سالگی است. نه اگه جوانی؟ جوانی میگم اگه نوزی پیرشیدیم. یعنی عشق بود؟ بله عشق بود اکد خیلی. چگونه عشق بود؟ عشق دو طرفه بود یا عشق یک طرفه؟ یک نیم طرفه. چطور؟ مقصد ایما پولی بود ایو نیم بود. چطور نیم؟ خاکت. نه مشخص اگر حرف بزنیم چطور نیم؟ مقصد چیکار بگم، یکی یا میگفت یکی نمیگفت کسا. خیلی پاگودا بودن استرینش. مقصد یعنی مشخص نمیدونید که چی میخواهد. بله ام خبر کی یکون بار ایسوری محبت کرده اید، اقرار شده بود که شما رو دوست می‌دارد؟ یک بار. چی گفت؟ گفت کی کاروش هو مرام حیرانش گفتم چی کسالی تو که زده خود وقت گفت خیلی گفتم مرا دوست نداری هو تمام. بعد چی شد تقدیر و نصیبی نصیبه وقتی که شو کرد یک چند مدت بعد یعنی نصیبی کی شد؟ نصیبی نسیم شد که خفیه داد تو برمان ما باید شوهر کرد و سیگه حالتی که او شوهر کرد یک سال یک نیم سال که زنده کرد ما اون قصال من در نامشان نگرفتم زنی یک کسی دیگه در کار نصیب خوندن با جدا شد علاقه رقصه شد کلوب. چی بود سبب جدا شوی نصیب از شوهرش؟ دیگه هم صحبت نشدیم اکی این مسئله دارم. سلام علیکم نیستید؟ اگر در یکم جستوچن یا برام ما یک کلوبی رفتیم قرغان که سوچن نشده درام نکو تام جا رقصه خیلی که تا شوک ویساستن نشد مادام بودم خیلی سلام علیک کردیم تمام. بعد کنسرت محمد بود قرغان. چی گفت؟ خیلی دومات سلام علیک کرد استانبول. نو مومنتی پریکول داشت. اون لحظه ها رو یادآوری نکردید؟ وقتی که ما گفتم که نه یک کنسرت فرصت کم بود دیگه وقتی ما در صحنه گفتم که نصیبه که قباق ما در براش میخونم امروز در زال کنسرتی حضور داره کنسرت ما اومده خیلی مخلصایشون همه ما چیکار بگم هیچ قدر شون در کنه شون صحنه در خونه همه قبول نصیبه گفته استعمال ما برای چی؟ برای که هم قصال همه میخوام همه میدونستن که شما رو بیتا دارید. ما میدونستن هیچ کدی دیگهش نبود. چرا شما کوشش نکردید که دل نصیبه رو به دست بیارید و او رو همچون زن با عقد نکاح خود درآورید؟ نو ویدیو نشد با میگن که کوشش نکردید؟ کردیم کوشش تقدیر یعنی کوشش تو کدام حد؟ کوشش هر خیلی میشه. مثلا وقتی شما به صحبت کنم رقی نه که ارزو راستی ما پیش همین آمدم تو اگر همین قجا در اینترویو داده باشه من فکر میکنم که قیمت‌ترین نکای ارزو دم بشه. نه من میخوام که ما مثل دو رفیق صحبت کنیم چون جان شما میدونید که من خیلی شما رو میپسندم. راست من اقرار میشم که من ریپرودوس نمیداشتم اولها ریپرودوس نمیداشتم و درک نمیکردم نمیفهمیدم عموما همین ژانر رو من درک نمیکردم حس نمیکردم ولی چون کودکانم کلان شدند و در خانه ریپ صدا داد و حالا دیگر خیلی مناسبت دارم برای به هر صورت سپاس شون میخواهم درباره اون بگویید که خانواده شما نصیبه رو میتوانستند قبول کنند و اصلا مناسبت والدین شما که انسان‌های کنسرواتیوی اند مثلا پدر و مادرهای ما هم کنسرواتیوی اند بسیار سنت طلبند آیا آنها میدونستند که شما نصیبه رو دوست می‌دارید؟ نو میدونستند در نظر و اگهش که میدونستند؟ نو بله میدونستم و فکر کی میدونست پدر یا مادر؟ مادر. چرا مادر؟ شما با مادر روزی دل میکردید؟ نه عموما ما روز دل نمیکردم خیلی خونه دک گپ میره فقط رحمتی دادرم قطعی گپ میزدم سال یکی خیلی نه مادر از کجا درک یافت؟ ایامو گپای مو که قطعی دادرم گپ زدم که با تلفن قطعی گپ زدگیم ایامو حساب. چی گفت مادر؟ هیچی خیلی چی میگه شرط نپرسید خدا بگیرم مکتب تا خوندم شما که مشکلی مادر روزی شما گفتید که مثلا دوست می‌دارید این دختر رو دل دادید به این دختر گفتید به مادر؟ راستی گپ
من شخصا در خونه همین موضوع در گپ زدن در ایزا میکشم من هم میتونم سری دیر کنم که بچه خب ریپون در کم طرفو obraz میتونم بچه چون من همیشه مست بیام مرا هیچی نگو خیمجی داشتیدم فی داشتیدم در غمیو این دیگه چیزایی obrazی هست که مثالی گپ کروی را که نتونستم من داره با مورا میکنم در خانه شرم ندارید؟ بله چرا؟ خیلی در خونه ما چنین که بچه من دخترم شما مثلا در پیش اهل خانواده ریپسر میدهید یعنی؟ نه چرا؟ ما یگون کنم اگر خواهش کنند شرم ندارید؟ یگون برد در خانه کش نخونده؟ دور خونه اگه بگن نمیتونم نمیتونی؟ نه ایزا میکشم حتی یگون توی خش دور یگون جیانو میشه خواهش میکنند؟ خیلی مجبور توی دمه خونه یگون تا خیلی یعنی شما در خانه دیگر آدمید در بیرون دیگر آدم؟ بله این به نظر شما درویگی نیست؟ نو خیلی من دنوم برای دنوم هست که چی داشتون هست شعباز یعنی شهباز دیگر آدم است بله. شان دیگر آدم است عموما فرق میکنه فرق بین شان و شهباز در چی است مشکل نیست با دو روی زندگی کردن البته مثلا اگر شهباز چیزی رو با کسی وعده کند و شان اجرا نکند چنینش هم میشود بله البته میشه که شهباز وعده میکند شان اجرا نمیکند ولی هر دویش یک آدم است این علاقه نامردی است نه گفتم توریه که نگاه کنید چه بگم هست حالتی که مثالی گپ میگو که همین کارم میکنم من خیلی آدمی هستم که گپ قبیده نمیتونم پوسی من قد شما مسئولیت میکنم شما رو که من فقط را کلیپی زور باید سیم کنم میکنم راست ما خیلی خرسند و من مخلصم و خیلی که کروک در قطعی برادر بود مشین چرت چخچر من که من قطعی مخلصم خیلی میخوام تست یکم خبری خرسند را بتم راست ویدیو میگم که باشکم قطعی فلان آدم هست که فقط کلیپی نام بشه یک میبینی که پگا آدم یگان کورش میبره او آدم مرا پدید میکنه الان که ما او قدر آدم دیگره که بعد نمیفهم آیامی صبح بازی رو بعدا نمید پشکی نه خیلی کور میکنم چی تامی ببینن دیگه چند بار شتاش خوردم مثلا یک مثالی مخصوص آورده میتوانید در کدام حالت راستی که مثالی مخصوص آوردن در کنست برای که چرا با عزت نفسی چند کسی که میرسه نه با عزت نفسی که نه نامهایشان رو شرط نیست که بگیرید مثلا ثبت کلیپی کی بود که شما وعده کردید و اعلان کردید که نشد ساعتی کلیپی رمانتیکا بود رمانتیکا کی است یا رپسارو نه نامی سرودی رپ سلام شد باید میبرمت با کی با کدام استودیو با استودیوی خیلی گذشته دبونم که مثال یادم میگیره که برهان سفر ما چی کردیم برهان سفر کلیپ میکرد شما در نظر دارید کلیپ کردیم ما وعده دادیم که مثال روزی شنبه ساعت 21:00 وقت ترکستان میبره اما متاسفانه ساعت یک روز پس برآمد کلیپ از توجه که کامپیوتر دیرتر کار کرد اما اونجا وعده دادیم خلقا برای اینکه پرسماترش کم شد این کمی مشکلات تکنیکی است این نقص تکنیکی است ولی شما درباره شهباز و شان گفتید که اینها آدم‌های گوناگونند یعنی من میخوام درک کنم شما رو که چطور مثلا در زیر پوست یک آدم دو نفر میتواند زندگی کند مقصد شان آدم است که حیات شبانه داره حیات داره که یک اکتیوری است که نقش یک دستیخبار نقش یک پدسنی و شق در بازی میکنه شباز زندگی سون بیاوم زندگی ما پیش برام فرزندم ما بخوانم چند فرزند 3 فرزند پسر دختر 2 دختر یک پسر 2 دختر یک پسر اسمشون آمینه احمد عایشه احمد با چی خاطر نام گذاشتید اگه نامای او را پدرم گذاشتم پدر گذاشت نامای هر سه پدر چی موقع دارد نسبت رپسرای شما چی میگوید پدر روزی نیست نابد نیست از اول روزی نبود چی میگفت خیلی پدر ما کمتر ریلیگیوز آدمای موسیقی حرام شما چگونه سازش کردید در زیر یک بام در زیر یک سقف با نفری که مثلا نگاهی مذهبی دارد به زندگی و توانستید که باز در روی صحنه بمانید همچون رپسرا کانفلیکت نشد با پدر خیلی جنگ میکردن وقتی که ناو سر کردیم ما سال 2008 سر کردیم بله میدونم چون با یوشی بعد بدم مثال وقتی که نام موندن در خانه درونگی سویت گریون کنی رپ نویسی میفهمن ما داشت موزیک قدیم داستان هم میتونستیم ما مثلا جوگا در فکر میکردیم نه خوب فکر یکم گاب در سر میزد روچکا ورق تاس همین گوداکش خیلی درونی بریج نمی دوختیم و چت خونه میدروندم ما فکر ما تست مینویسیم در ورق و میومدم پنهان میکردیم از پدر یا از مادر پنهان میکردیم هر داشت مادرم روزی نبود مادرم نمیخواستند دستیخ پر نمیخوان
соли 2008 чанд сола будед шумо шурӯъ кардед? соли 2008 таваллуди 91 чанд мешавад? 17-18 мешавад. 17-18. хеле ҷавон. бале хай 12 падар чӣ мегуфт, чӣ гуна масалан эътирозашро нишон медод? ака рости гап ман мехостам роҷи ба конфликти падар ҳарф бизанед. рости конфликт гап буд? нашида конфликт набуд? не мисол не ҳолат ту не бигӯед, ман бовар намекунам. шумо мегӯед ки падар розӣ набуд ва боз мегӯед ки конфликт нашуд. ин дуруст намеояд. шумо фаҳмидастам. мисол нигоҳ куда кай урзу вақте ки ҳаёт камтар вазвинай, вақте ки ҳаёт камтар вазвинай, мисол вақте ки шумо падарен, вақте ки шумо мисол ман шуморо хатона пример биёрам, шумо падарен, шумо соҳиби ду фарзанден ё ки чанд ҳастен, мисол вазифаи шумо чия? главни хонаро нигоҳ кардан, таъмин кардан. биёед шон биёед ба дигар ба иҷтимоъ намегузарем. шумо ҳоло оҳиста оҳиста аз мавзӯи асосие ки ман савол метавонам оҳиста оҳиста бисёр моҳирона ба иҷтимоъ мегузаред, ҳам хеле фирор мекунед аз мавзӯъ. вале ман намегузарам ки шумо фирор кунед. ман дар бораи конфликт гуфтам. масалан манам бо фарзандам конфликт мекунам. ҷош мешавад ки ман бо фарзандам конфликт мекунам дар масъалаи таҳсил, дар масъалаи робитааш бо дӯстон. ман ба шумо савол додам ки конфликт бо падар чӣ гуна сар мезад? барои ҳамватанони мо ки берун аз тоҷикистон қарор доранд, кӯмак ба наздикон ва азизон кори хеле муҳим аст. акнун ба воситаи барномаи алифмоби интиқоли маблағҳо муфид, фаврӣ ва хеле осон гардидааст. ба воситаи ҳамёни электронии алифмоби акнун шумо метавонед бе комиссия маблағро ба корти миллӣ ва ҳамёнҳои электронии дӯстонатон интиқол диҳед. аз тамоми кортҳои федератсияи русия шумо имкон доред ки маблағро ба ҳамёни электронии дӯстонатон фиристонед. ҳамчунин аз пешниҳоди алифмоби метавонед ба таври фоидаовар истифода баред ва бонуси 3% соҳиб шавед. ин бонус ба корти гиранда дохил мешавад. аз барномаи алифмоби истифода бурда хотири азизони худро шод кунед. барномаи алифмоби дар Play Market ва App Store дастрас аст. падари ман иззат бошад ки саҳар бар вақт соати 6 ё 5 саҳар мехест кор мерафт, бегаи дер меомад монда хом мекард. кадом ҳолате ки модар меягон чӣ мегуфт падар модар ва дар он ҳолат конфликт мешид. чӣ мегуфт? бархурди шумо чӣ гуна буд? масалан даъват мекард пеши ман биё. мисол чӣ суханҳо? фақат насиҳат ё ки ягон гапе ки айсид мезад айда мушт лағат чӣ чӣ гап буд ки аз ин тараф мезад аз он тараф мебаромад? ростига ман намехоҳам бисёр ҳаёти шахсӣ ман рӯи навор барорам, барое ки реп мавзӯе ҳаст ки батл дора. батл баъд як чиз аст ки ҳар як ошибката мекунанд. ҳар як гапи гуфтагита баъд таъна мекунанд, мегӯянд батла меяй. бисёр хуб, ман иктифо мекунам, вале фақат шумо аз ҳамон суханҳои падаратон як донаашро барои ман мегуфтед ки шояд ман ҳам дар оянда ба фарзандам истифода барам ва аз ин тарафаш бизанад, аз он тарафаш бибарояд. мисол чӣ мегуфт? мегуфт ки вақте ки шаҳбоз ҷабиё мегуфт, редка маро файрод мекунад, мегуфт ман медонистам ки ягон масъалаи муҳима, ягон проблема ма кардагим, бишиҷа бачам. хоб хеле корот созай, саломатӣ хубай, хоб на соз чикор кестиам имрӯзу? хай чӣ накардам, хеле коро. хай як бор як рефи пурай даштон буд, як соли 2009 беақлӣ кардем, хеле хеле файрод кард. соли 2000 чанд? Ну чӣ беақлӣ кардед? як репи хондем ки пури даштон буд, ростига. кадом реп буд? номи он реп чӣ буд? ҳатто номуш даштон вака. ура номуш акутан. чӣ гуна буд? Сензурай мақсад. чӣ гуна буд? ман фикр мекунам шумо як монда мен ки ура шиндаги нестем. не ман рости нашнидам, вале шумо метавонед бигӯед чӣ буд масалан? гуфтан намеша ҷои бедаштон надора. не номи тарона ақаллан чӣ буд? секс аз дидгоҳи аксари одамон мисли як ҳамоқат аст, мисли як ифлоси аст. барои чӣ шумо сексро мисли як марҳилаи муҳим барои офаридани одами нав қабул намекунед? тасаввур ки киёра чӣ хема мебурорам. инро падар шунед? бале я падар намондаги будам. чӯ тами барнома сериёз неҳафтеста якай ҷӯша мебурен охи? намедонам, ҳоло ман чизе гуфта наметавонам. бовар надорам ки падар шаҳбозҷон ин ҷо биё, ҳоло ба чӣ корҳо машғуле гуфта бошад. нигоҳ кун ки суханам хеле сар мешид, баъд ягон ҳикоя ё ягон матал, ягон рубоёте мешид ки баъд дигар хай баъд сама сабои чиз ку падаре ки фарзандаш ягон ҳақорат накуна, ягон чӣ накуна. мисол вақти сари қар шуда мардак ай кор омадаги бефара ба ҷо як бисна роат кунад, наскиша бикаш, як чокади та поша биҷиқи, як мисол ёрдам ди накарди хабар қатъи меояд. чӣ гуфт? хай
بعد سما سبو داشتم میکنم کو چی تصمیم گرفتید اصلاح شدید بله چیکار کردید های عموما بعد ما رویه رپی ما یعنی که طرز خواندن ما اندرگراند بود بعد ما لکه لیریکا داشتم یعنی که اندرگراند چگونه است اندرگراند так چه بگم ما короче какая-то везде мазур короче در رپ ما ماشنیم ترانگی کور مثال نمیخواد فقط خطا پاس تعریف کردن ساپرنیک تا یک کس پاس دادن همین چیزا در اندرگراند ما میبینن مردم ما یعنی حریفت رو باید مات کنی بله همین چیزا ما اندرگراند خیال میکنیم دست خور بسیار فریستایل دیگر است فریستایل در جوش ایجاد کردن در جوش ایجاد مثال گپ ما اومدم در رپ که مخلص مگردانم شاد ما نمیخوام بدن در رپ رنگی گلی قاق من میخوام باشم ریال بگذار بشوم پژمرده نه که تو پژمرده شیدن بخنده دلی مردم مثال در جوش ایجاد کردن اگر روزی من به شما موضوع پیشنهاد کنم در حال در رویه فریستایل میتونید چیزی انشا کنید مثلا سعدی جان سوربن من ارزو اسامیدین با همه همین نام ها چیزی انشا کرده میتوانید بسای در رپ خواندن عشق و عشق جان مرا نرنجان بسای تمو مگذاریم در موضوع اکای ارزو جان برای اسک پروشیشتگی در الفمو به یگان نوشوکی سپیرتی هوزی کیفمو صحبتی دوستانه در اکای استیوی سعدی اموجا حساب نگاه من داره قطیمای ناتوری اکا مردی قابلاتی که دستگیری کردی رحمت برای همش نکی کار حل شونده گفتی گپا مقصد میریم دوامش در اینجا حضور داره اکای سوربن یا که اکای اسامیدین موضوع ما کمتر درباره گپای خبر یعنی که ضرر آور نسبت دین هیچ گپ ما اصلاح میکنیم برای که انسان به خطا نمیشه چون که شیر خام خوردگی براو 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 آفرین یک موضوع دیگر پیشنهاد میکنم بازدید بعد 15 سال با نصیبه همچوره فریستایل امری ما رفته است مانند فصلهای سال رنگ شمال اگر که تصور که ای بین گذره 15 سال ما ترا بینم در چی حالتی یا که تو مرا بینی در کدام حالت ممکنه که دیداری ما و تو هم دیگر کنه ناراحت مقصد که بعد 15 سال روی تو پری اوژنگ برای که زندگی نمیشه به درد غم تا لکه به شفر با میخوام که خدا بتته بخت گرچنده که ای سرت نبینی روی تخت نه که زندگی آباد خوشبختی بات تمنا میکنم دایم خرسان باشی خدا اگر بعد 15 سال ما باشم زنده یا که تو باشی زنده ممکن که وا بخریم فرقیت کنه یک چند زندگی که بلنده کی پستر او چنده کی خرسند کی غزیقه کی مستر نامعلوم فقط میدونه خدا برای میقه تا 15 سال الویدا چرا شما به خودتون اجازه دادید که بسروی چنین رپ ها رو تاجیکای ما یک مطال دارن میگن تنتک های بلکشته وقتی که ما پاپریکولا میگه گفته ده کسی دیگه ای زورا چه خیلی خیلی دیگه رفت یعنی به نظرتون اشتباه کردید اشتباه کلانترین ما در 12 سال رپری میگیم به نظرتون اشتباه کردید در زندگی راه رپ رو انتخاب کرده بله پشیمونید اگه خوبیش داره چه هست طرف پیروسش هست طرف مینوسش یعنی که خوبیش همه که خیلی قدر مکلیس سکرنگ که $10,000 پستی و بلندی و ما دستگیریم کردن یعنی دوستی رفاقت رپ چند قد دوستی نو داده چند قد دوستی کنه کنده کم ما در رپ متعیب که رحمت رپ ده که ما دقیقه فایده آورد نه چی با رحمت که یگون فایدهش نبود به ضرر گرچنده که مقصد میگم چند قد دوست دادم اون قضیاتر گرفت باید بگم که یک دوستی کنه ایده دوستی نبوده خوبه مقصد که مثال دوستی کودکی تو بده وقتی شون دوستی حقیقی به نظر شما میتواند محض به خاطر آنکه شما ریت میسرایید شما رو ترک کند دوستی حقیقی نه دوستی حقیقی خیر پس حقیقی نبودند آنهایی که رفتند از کنار شما به خاطر ریپ سرایتون دوستی حقیقی دوستی حقیقی بدن منو حقیقتم چطور مثلا خیانت کرده شما با کسی مثلا حالتی که او میخواستن فرزنددار شدن من نتونستم رفتم ما کنسرت قطعی بند بدم
я бор мефаҳмам ду бор мефаҳмам ҳолатҳои важни ҳаёте ки мо ҳамчун дӯст бояд бошем дар баҳри оне ки мо ба натавонистам ولی میدونید دوستی اصلی دوستی واقعی دوستی حقیقی آن است که با همه بود و نبودت تو را قبول میکند با همه شعر و سرودت تو را قبول میکند با همه آتش و دودت تو را قبول میکند یعنی ака орзуам фристайл дагзашт فریستایل ادبی بود و نبود شعر و سرود آتش و دود агар хел бигирем нами шумо ози назми муосир кардем ки ҳама чиз давраи пеш замонда буд шоирода тамом мусиқӣ надошт فکر نمیکنید که با این حرفتون شما شاید دل چند رپسرای نورس و جوان رو میشکنید не ман фикр мекунам хеле меша شما چی میگویید با رپسراهای نورس و جوان توصیه میدید که رپ نسرایند نه، شما رپ- کو رپ دوران نسرایند. جوانی خود را با شور و شر رپ- گذراندید رپ- کیف کردید رپ سرایید رپ- باتل رپ- کردید واو. ولی حاضر حرف میزنید طوری که پشیمانید از این همه و این حرفهای شما رو رپسران جوان شنیده شاید سمت فعالیت خود رو دیگر کنند یعنی جوانی شما رفت سین شما علاقه به جای رسید و حالا شما همچون یک موی سفید ناسح نصیحت میکنید که نه من اشتباه کردم این کارو نکنید مقصد شما نمیخواهید که آنها نیز иштибоҳи ман дар ие ки ман дар реп хато хондум репа исторӣ бихонам ман репа хато истифода бурдам иззат дар дасти худованд худованд ман дар иззате ки дод ман иззата нотуурӣ истифода бурдам мақсад консерт мерафтем суми нағз фоида мемонд мерафтем дискоклуб мастӣ кайф ҳамин шуда کیف یعنی چی چگونه کیف میکردید شما من میخوام درباره کیف حرف بزنیم چرا شما ки میخندید видеои маро хонагиҳо набинана баъзе ҳамаш телефонои сенсори дорам ҳамаш интернет дорам ман намехоҳам дар ин маврид гап занан мақсад рақсу бозӣ бу дискоклубу дами пацаноиро ҷамъ мекардӣ дар гирдат ки рафтем туре ҳамаша шуди ман расход мешуд چقدر در یک نشست صرف میکردید در کلاب ها ҳазор сум در کلاب ها در یک شب как минимум аммо ҳар шаб дар ходи ман бигем дами кайфу рақсу бозира ин пушаймонӣ дора ку мақсад ҳамин чиза даже аммо репсарое ки то шумо мегӯед дилмонда мешам аммо да совет метавонам چگونه شما عصبی میشوید хай бизор нашавед хуб нест Аслан ҳамиш чигуна вақти мемонам баро ки дар аммо عصبانیت شما چگونه است تصویر کنید ягон ظرفا رو телефон- میشکنید телефон экрани монитор то есть ягон компютер намесам телевизор мешканам ба пушаймон меша ки чӣ мо шикастам چند تلفن رو شکستید هنگام شدت گرفتنی اعصاب 6-7 6-7 چی شما رو عصبی میکنه медони аккаунт додарам апам хоҳарам гузаштаги ба асаби ман ашам шумо мешин мақсад من همدردی بیان میکنم شان جان ташаккур гамесака تربتشان روشن بود جایشان جنت بود ха ки ман ошку майда будам накам додарам додмай давланизат раги саркафи دیگر اون برادر و خواهر بزرگ شما در سن خردسالی ака ма хурд будам آنها چند سال хоҳарам بودند майда да ёдам аст ки майда кам кутакак буд гузаштаги ош хай бо камтар калонтар سبب چی بود مریض شدند مریض شدند کسل شدند ман намедонам чӣ бирӯзга ман мавзӯъ қатъимату намехоҳам яъне ки ҳамун дардҳои канаи модарам бигав ёрам пирсам наметавонам ҳамин савол умуман дар бораи حالا چند کسی در اویله یک چند کس. فرزند یک نفر 5 кас будем то ҳама мондам 4 نفر فوتید барои ҳамин ҳолатое меша ки гапу дар ёд намеоре ё ки нерви уже намебардорад آخرین بار این برادرتون چند ساله بود 23 сола ман хизмат репондагим ку модар ба тақдир танте худо қувват кутата чӣ мегӯм падару ки фито бори гаронтарини дунёро мемонанд тобути фарзанд дошто ҳамин репонда бовар кунед худам гирья карда хондагиам агар шумо метавонам ҷа як единствен репе аст ки ман худам гирья кардагим бигем модар ба тақдир танте худо қувват битата падару иқомати хамита тобути фарзанда бор кардан бори гаронтарини дунё ай бисёр репе мода бисёри вақт дард қатӣ вомехӯред من خیلی خوب درک میکنم حالت پدر و مادر شما رو شون حالت شما رو درک میکنم خیلی سخت است دشوار است мавзӯи дига да бигзарим ака
حتی نمیدونم دیگه در کدوم خصوص حرف بزنم. رپ شان شدم بگم نم خیلی یک ویسیالی ماسکا میزنیم میگردی روزو تا نه من میخوام که اصلا مسکو رو بگیریم شان. من نمیخوام که امروز در برنامه مسکو داشته باشیم، میخوام مسکو رو بگیریم. یعنی من از صحبت شما خلاصه کردم که در دوام زیاده از 12 سال فعالیتتون همچون رپسرو شما فقط با کنسرواتیسم اویلوی روبرو بودید. یعنی در خانه هیچ کس نمیخواست که شما رپ بسرایید، ولی علیه خواسته های پدر، علیه خواهش های مادر، علیه توهین و تأثیر خویشاوندان اهل خانواده شما چگونه توانستید 12 سال فعالیت کنید؟ این است جالب برای من. چگونه توانستید؟ از کجا این همه قوت؟ просто رپ دوست نداشتم. رپ ما وقتی کلان شدم پسانی جورادار نبودم. ما مقصد آدم بدم که در حیات هیچی نداشتم. رپ ما در کسی دیدم که ما در همه چی داد، چیزی بود که همه چی را ما داد. رپ سبب شد که با واسطه همین ما دوست پیدا کردم. رپ سبب شد که با واسطه همین ما حرمت احترام دیدم که چیه. رپ سبب شد که ما چه بگم در یک جور رفتم بلوگزار شدم. رپ سبب شد که ما در دیگران ما در کاری حس کردم. چرا شما عقده داشتید؟ قبل از این شما کمپلکس داشتید؟ مثلا میگوید که رپ کاری کرد که من بلوگزار شدم، رپ کاری کرد که من صاحب احترام شدم. تو این دم احترام رو احساس نمیکردید؟ نه؟ حیاتی کم بغلانه که مگذراندگی. چطور کم من بغلانه؟ مثال چای میفروختم بزرگ در پاکت میکشیدم که من ماشین میفروختم نمی در کدام بزرگ؟ در بزرگ چه مرکوزگی مثال نمی حیاتی بود. در چند سالگی؟ همون دایودم نیست توش طلبه مکتب دیم 35 6 7 8 خیلی. چگونه چای رو آماده میکردید؟ در خونه در قرابوی را میگفتیم یا شاید چای گرم یا چای خنک بلوی قرابوی در تای پوله چاپانه موندگی میگشتیم چای گوه در بالای اون چای آبی خنک هم میریختید؟ فقط راستش رو بگو. نه درونی آب دم میموندیم برای خنک کردن. میفروختید؟ باز چی میفروختید؟ مشینگ سمچکا های قطعی تام بود در آقون بزرگ جناب بزرگ. پدر چی میفروخت؟ پدر دکان داشت، دستی خور دکان دارم. دکانی نمی روچکا و دفتر گاز. یعنی بچه‌ای که در بازار کار میکند؟ من سیمپی دو بدم اکای ارزو پدر ما را در کیوس در ما محکم میکردم ما سالدو میکردم. یعنی که از سیمپی دی ما چیکار بگم کار بایزی. یعنی شما گفتنی هستید بچه‌ای که خیلی خردسال است، یعنی 10-12 ساله است، در بازار سودا میکند، در بازار گشت و گذار میکند، از جانب کلانسالان زیاد تحقیر میشود. چیکار بگم میشید ولاتای شما تحقیر میشدید. ولاتایی که ما میبینیم این اینمی روزارم باید چون که دفشه صغیره پرده اینجا میگم مثل خیلی این گونه مناسبت رو زیاد دیدید در بازار؟ مثلا در این یا اون مسئله شما کودک خردسال بودید، از خود دفاع کردن نمیتونید. شاید یکون کس گوش شما رو کشیده باشد، شاید یکون کس میشه گم شما صبح دفشه به زور که خاطر چوید در یعنی تحقیر میشدید. یک پاکت دکه اردن ورکره یک اردن ورکره خیلی ولات بود پاکت در دست میرفت یک به اردن تو برو تبارم تو ماشین که تو خونه تن خیلی تحقیر میشدید. بله. پول به دست می آوردید، چیکار میکردید اون پول رو شما؟ با پدر میدادید یا با مادر؟ با مادر. یگون هدیه خریدید با مادر از اون پول ها در همون نورسیتون؟ یگون توفه شاید؟ نو هشتمی مرد میشید میخرید. چی میخرید؟ فقط هشتمی مرد خریدگیم. چی؟ یک بار ساعت خریدگیم، ساعت خیلی دیواری هم خیلی خریدگیم. ما فکر ما چی گفت مادر؟ شد خیر کنیش نشد نمیشه. و پدر چی؟ پدر دا بیستین دایش پدرکه نکرده که شما چرا؟ تو خواهد دا پدرکه کرده. برای چی شما تفاوت میگذارید بین مادر و پدر؟ برای مادر ساعت خریدید، برای پدر چیزی نخریدید. یعنی این مناسبت یک کودک رو نشون میده که شما کوشش کردید برای مادر بخرید ولی برای پدر نخریدید. یعنی از اینجا برمیاد که شما کماکک مناسبت سر داشتید با پدر. نه ما مناسبت چرا پس برای پدر توفه نخریدید؟ برای پدر ما کار میکرد، ما اوس خودش سومی مادر ما خونشین بود. ما راسن سر دمی میدیدم. فکر میکنم که
тӯҳфа нахаридани шумо ба падар ягон сабаби психологие дорад? мақсад сабаб может мебошад ки 23 феврал вақте ман бачаям, яъне ки падармон ҳамчун ман бача ҳисоб мекунем, иза этого мо дар якдигар тӯҳфа накардем ё ки сунна ягон кас ба шумо тӯҳфа мекард ҳам ба падар ҳам ба шумо? фақат дар ҳамсинфи ки дар бард мешид маҷбурам духтарак падар кард мекард, тамом дига ягон чиз ба шумо мекарданд тӯҳфа дар мактаб бале. аз ҳамсинфон? мақсад ҳам хел буд ки ӯ духтаро дар бачаҳо тӯҳфа кунад, бачаҳо дар духтаро ҳам хел Бартер. маҷбурия ё бартер чӣ хел бугум короче наскид меоранд должник бу ягон чиз қиматтар барибади ҳам хел строение уже мисол ҳолат абаде ки аллакай баъд репер вақте ки ман репер шудам, вақте ки ман машҳур шудам, вақте ки шинохтам мухлисом зиёд шид, аллакай бовар мекунем 23 феврал ё ки рӯзҳои зодрӯзм хел тӯҳфа беҳисоб. дар хонаводаи шумо оё ягон нафаре буд ки бигӯяд ман аз реп сароӣ шон мс ифтихор мекунам аз байни хешу таборон? бес авлод розӣ набуд. яъне ки ана ин аст шони ҳақиқие ки ман течение плавид мекардам. ана ин аст шони ҳақиқие ки ман мехоҳам берун барорам. мушкил набуд мубориза бурдан бо кули авлод? мушкил нест, мушкилиш дар чи аст? ман шахсан низом мекашидам ягон маърака дар хонаи хеш тавор бурам, барои ки боз сар мешинас як зона мекаши бас ки не та чи дар кура чизи бемаъни харори ҳанг мекунӣ мегарди. бисёр буд гапҳое ки прессинг фақат ранге ки нами зидди течение бозӣ кардан чӣ хел қиноя охи. ну як гап аст ку мегӯям ки захми тавар мерава, захми бале ман ҳам ҳаминро гуфтам ки аз шунидани бисёри таҳқир аллакай дигар мағзи инсон қудрати қабул кардани иттилооти зиёдро надорад. инсон аллакай наметавонад қабул кунад ва фақат даст меафшонаду мегузарад ва мегӯяд ки бигзор гуфтаам бигиранд. ин гуна ҳолатҳо буданд? чӣ шуморо наҷот медод шон дар ин вазъи бисёр сангину пур аз таҳвину таҳқир? реп наҷот медод шуморо? рафиқон чӣ? масалан рафиқон такягоҳи шумо набуданд? ман намекардам сириди ки тошто хеле проблема дар хона ягон пеши гапи хонара берун намебардам. чаро имрӯз гуфтед баровардед ба берун? ростика ба ми якум борак мебурам. мақсудбонат медони барномаи шумо тамошо кардем, шумо як ғор рафтагин куҷои кофтуков пеш буд кадом қишлоқе намедонам дайдум эстоштам ман ки ман барноматон дагин гуфти гапо шумо ӯ қадар чӣ қриву сангу чира кофта мебароварден як гап чи дили одам шумо метавонед ин чиза серамно бароварда бароям хеле яъне ки мисол ҳаст ҳолате ки чӣ хел бугум ака орзу нигоҳ кун ман шуморо мисол меорам як материали фасон дорем хеле кожаи фасона амира дар як дивани кӯҳна намезанем ку вақте ки мисоли га мо як хонаи нав мехарем мебинем ки як диван харидагӣ мо кожара бизанем диванам дастоини хонаам нав мо ҳам ҳолатда мезанем. яъне ки ман шуморо арзанда ҳисоб кардам ба химам, яъне ки ҳамсуҳбат донистан як беҳтарин журналисти тоҷикистон ман шуморо ҳисоб мекунам. рост ман имнене химай ма шумо як бор ҳамсуҳбат шидестем оиди масалон ки ман як журналистҳои беҳтарини тоҷикистон яке не умуман беҳтарин журналисти тоҷикистон ман шуморо ҳисоб мекунам. шунҷон шумо медонед ки ман чанд сол пеш шуморо дар пушти саҳна дар як консерт дида будам, ёдатон аст? хеле салом алейк дар чанд ҷо ма кардагим қайта шумо дар ёдтон нест? шояд, вале шон хеле мехостам ки лаҳзае ҳам бошад, соате ҳам бошад, як рӯз дар канори ҳам бишинем суҳбат кунем. ман инро хеле мехостам худам. рости гап қати гуфтесем қати шумо журналистам фахраем шахсан барои ман акаҷо. ва шонҷон ман медонед ба шумо мегӯям ки шумо низ қолабшиканед, ин қолабҳоро шумо шикастед. ну мақсад ҳамин буд ки мо бояд ҳамин авлод ма хонаводаам доказат кунем ки ҳамин реп чизе меша ки пишти меход калонсолора мара ҳарманд мекунад. ман коре мекунам ки пишти реп мара бигам ки падару модараш дар раҳмат. ман ҳамин чиза мақсади ман ин буд ки ҳамин чиз шава ки як аз раҳмат ба падару модараш бигӯяд. як ҷубрава чай ман мисали амаркашта бачаи ба худо қанша бизана зур зана гала чихара чихша ё ки як ҷо дигар пеш отам брава як ҷурай отам як шиноси отам мисол бисёр газета журналистҳо қати ман орзу доштам ки рӯзе шояд ягон журналисте через отай ман бра ки бачата интервю гирифтан дар кор. ҳамин мақсадҳои ман шид. шумо бо хоҳиши худатон ба ҳаҷ меравед ё ин ки бо хоҳиши падар? ба хоҳиши худам. ман ҳаҷи чӣ хел кард ки хоҳиш надора ҳаҷ? яъне ин маъно инро дорад ки баъд аз зиёрати каъба шумо дигар тарона намесароед?
рэп намесару. охирин репашро шонемси сароид ё ин ки шонемси аллакай пусти шонемси баромаду дар пусти шаҳбоз даромад, шаҳбозе ки тасмими зоир шуданро дорад, ба хонаи худо рафтанро дорад. шонемси мурд. ҷон кандистай охири умр шавигем не ки шон ба мухлисоша шон мемона. охирин репи сурудаи шон чӣ буд? ёдаш нака як тикашро метавонед бисароед? дили мата ёдаш нака рафт, фарёдаш нака, гирьяву шодиш барои дигар касате, гирьяву зиқиш барои дигар касате, шодаш нака. мушкил буд шонро дафн кардан? бале душвор буд. қина яъне ки ҳеҷ не фақат ма дар репи гуфтам ки иқадар иқадар мухлиси ман паган мухлиси кия мисол чихела иқадар мара дар репи яке реперои сермухлистарин мешиносанд медунам. ва тасаввур кун қадар мухлис қадар буд набуди ман иқа эҳтироме ки дорум любой ҷое ки мерам бологузара нархи консерти қимата дигар ҳисоби мухлиса тамоми чизе ки ман дар ҳаёт дорум худо дод ки сабаб мухлисои ман буд. яъне ҳама ин чизро аз аз ҳама ӯ рафтан душвор. бовар кард. фардо чӣ пеш меояд барои шон инро мову шумо намедонем, фақат аз худо талаб мекунем ки муваффақу мусаллат бошад дар ҳама самт, дар ҳама ҷода, дар ҳама ҷабҳа. хуш омадед. сипоси зиёд. муваффақ бошед то барномаҳои оянда. хайр. салом бошед. Вавилон Мобайл представляет приложение My Вавилон. Личный кабинет. Контролируйте ресурсы своего тарифного плана и подключайте новые услуги. E-commerce. Совершайте самые выгодные покупки, не выходя из дома. iCoupon. Воспользуйтесь выгодными предложениями и скидками. Электронный кошелек. Пополняйте счета, расплачивайтесь за товары и услуги или перечисляйте средства другим. Открой для себя мир новых цифровых возможностей с My Вавилон. Доступно в Play Market и App Store.